Naš svet ulazi u fazu buđenja svesti, ljubavi i svetlosti. Ovaj period označava prepoznavanje naše povezanosti sa univerzumom, povratak izvornoj mudrosti i shvatanje da prava sreća dolazi iznutra, kroz duhovno bogatstvo. Ljubav, svest, svetlost, energija, vibracija i frekvencija postaju ključne sile koje nas vode ka novoj civilizaciji. Ljubav je temelj svega i vodi nas ka stvaranju boljeg sveta. Zakon univerzuma uči nas da su tamne faze prošlosti bile neophodne za naš razvoj, jer su nas kroz patnju i izazove naučili vrednosti mira, saosećanja i ljubavi. Religije su kroz istoriju igrale ključnu ulogu, ali sada je vreme da se transformišu u hramove svetlosti, centre duhovnog buđenja, gde će ljubav biti osnovna sila, a svetlost stub harmonije. U suprotnom, rizikuju da se raspadnu kao što su nestale majanska civilizacija i rimsko carstvo, te ostanu samo kao muzeji ispunjeni energijom molitvi. Materijalizam je izgubio svoj značaj, jer ljudi shvataju da spoljašnji svet ne može doneti unutrašnje ispunjenje. Svaka prepreka kroz koju smo prošli imala je svoju svrhu i sada nas vodi ka novom svetu u kojem su ljubav, jedinstvo i saradnja temelj budućnosti. Ratovi će vremenom prirodno jenjavati, a mir će postati osnovna vrednost. Ljudi će se okrenuti unutrašnjem miru i duhovnom rastu, kroz solidarnost i saosećanje, stvarajući svet u kojem ljubav, svest, svetlost, energija, vibracija i frekvencija nisu apstraktni pojmovi, već svakodnevne sile koje oblikuju našu stvarnost. Novi svet, gde svaka osoba živi u skladu sa prirodom i međuljudskim odnosima, je pred nama, a mi svi ga gradimo.